kubayishayo futhi sizame ingobalo. Nithi ingobalo siyabasaba labomama. Siyabasaba. Bomama ngiyasaba. Bomama siyabasaba. Kuyani bomama, ayibiyani sibakhombe. Angeke impilo mdala ngeke kuyani bomama. Angeke solo basifuyi. Soy impela los cambios. Sisizele ukuthi vele sibobaba. Hallelujah. Ngoba vele baba ngibaba. Siyabonga bomama, singabashayela kanda bomama ekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Ngalelila Davide ekholeni kaNkulunkulu wakhona lejazi lelebukhosi. Hallelujah. Wathatha walahla phansi. Makhosi amaningi lelijazi alihlonipha ngendlela emangalisayo. But Davide wayekela kuhlonipha lelijazi. Wakhetha kuhlonipha uNkulunkulu. Walahla lelijazi phansi. Babanganga abantu basinenkosi yentando because lokula kwentaba ukuthi inkosi ativami kuwena. Kanti Davide understand ukuthi kunenkosi lengetulu kwenkosi. Hallelujah. Bona bathi kusima uyinkosi vela uhleki. Mawuyinkosi vele emkhathini kwebantu mhlawumbe kunenkinga ukuthi awuteki. Uhlale userious awusmile ubangada serious ukuthi abantu bakufile ukuthi vele uyinkosi. But Davide ekhoneni kaNkulunkulu akazange abe nalokho. Waba nokuthi ekhoneni kaNkulunkulu ngimntwana kaNkulunkulu. Wena njengemntwana kaNkulunkulu phakathi ekhoneni kaNkulunkulu. Hallelujah. Wayekela ukukhudla, wayekela ukuthi usikhulu, but wena njengemntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyabonga basalama. Singavala amehlo sibonga umnikelo egameni likaJesu. Baba egameni nasekhasini likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu umnikelo lokuphuma ebantwaneni bakho edihlitweni somandla nedivumayo. Siyabonga mnene mandla wonke. Fundzisa uNkulunkulu wethu inhliziyo yethu kunikela somandla ngokujabula. Fundzisa somandla inhliziyo yethu digijimele somandla ekwenteni kahle. Nalapho somandla udzinga khona isindo yena somandla inhliziyo yethu dingabe likhona mnene mandla ukuze kubonakale igama lakho kupheze kudunyiswe igama lakho egameni nasekazini likaJesu waseNazaretha. Usisa uNkulunkulu wethu lapho umnikelo uyawusebenza khona egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga mnene mandla wonke egameni nasekazini likaJesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu basalwane egameni likaJesu. Kulesikhathi sanyalo sitawusukuma sibene inyawo sonke sidumise uNkulunkulu bese ingcini yaNkulunkulu into bese isiphala livi egameni likaJesu. Asitabelela ipraise team bese sina sonke silungisa inhliziyo yethu silungisele ukuvaleka kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Ngiphakamisa inhliziyo yami kuwe namsithisi kuwe ithemba lami yebo hambeni kwami ngithi ngiphakamisela inhliziyo yami
sidlulise ama-announcement before livule Nkosi ngiyagcobisa program director egameni likaJesu. Haleluya. Bekami kuje sengumholike nophiwa amandla kuyena uJesu unathi umoya ukuthi bazalwane siyanemukela Christ Ambassadors Ministries egameni ngaphansi kwegcobo lemfundisi Vilakati ekhaya kwami. Haleluya. Cela bashayele iplanga bazalwane bakhona. Haleluya. Haleluya. Bese nashilo umfundisi Manzini ukuthi siyanemukela diveleni sekukhoneni basimakadze ningabangali ukuthi labazalwane bekanjani avuma join them. Haleluya. Haleluya. Siyabonga abazalwane thina lemnato kulemviki lenamhla ka 31 ku-announce last week ukuthi sukela iMonday yakhona intaba lingaki 29 cela ngicheckele 29 to 2 sho ukuthi ngibhale kahle kale nginalokho bekuva ukuphazamisa sukela mhla ka 29 to 2 sho ukuthi 29 lo mnyaka to 2 lo mnyaka lotako sidoba sinemvuselelo yeviki lonke. Amen. Sibonga uNkulunkulu bazalwane sidohlangana la every afternoon ngo6 siphume ngabo 8. Amen. 2 hours every afternoon egameni likaJesu. Amen. Siyabonga.
siyabingelela kuwe umzalwane ahlale phansi ahlale phansi ukulungela sanibona zishayele izandla siyabonga lekazi siyabonga mphephetha ukhanjelwa uma siqala ukuhambelana uzokhumbula ukuthi bekumhla ka-29 October siqala lokwazi ukuhambelana nokukhuzana angithi kuphathwa bekumhla ka-29 October kuyi-Monday uNkulunkulu emuhle sakhuluma konke sasikhuluma ngaleso sikhathi ngaleso sigaba sempilo saphinde sabonana futhi last week uNkulunkulu emuhle sengihlephela laba bangazi ngiphathi bakwazi mina nawe besisamoya egoboza ngabethakaza khona uNkulunkulu emuhle siyabonga kakhulu siyabonga asibashayele izandla siyabonga kuthandwa mhlawumbe ngale nakhonza futhi nahlangana nathatha lesinqumo sokuthi sibuye izokhonza nathi umusa asibakhulu futhi ngalokho asibakhulu sibancane nakabe mkhulu phezulu kwakho avela abe uNkulunkulu kuzo zonke izigaba zempilo nalapha khona la siphila khona kuze kubuyiswe igama lakhe elingcwele amen. Namhlanje sizobuka encwadini kaMark chapter 5 ayangibonanga ofana Luka chapter 5 kunegameko ezintathu egame kakhulu umufunda leyancwadi yonke kusuka phezulu umiqala uJesu lamlela indoda ibiseneminyaka esemathuneni noma ihlala emathuneni ligame elithile asazi mhlawumbe ukuthi usuku siyofika endaweni engulube ngoba lethi iBhayibheli zangena emfundweni kwalokho
yabaningi nje indaba lokho namhlanje khona abayidlayo ngoba khona abangayidli khona sizalana namhlanje size kwenye isigaba sempilo indaba eqhamayo lapha yazithola uJesu alamulela le ndoda elandelayo ezoqhama noma eqhamile ukufunda lencwadi sithola wesifazane athola ukusindiswa noma athola ukuphila kwakhe elandela leyo ke ilesiphezulu kwawo namhlanje namu umnumzane lapha uma eya kuJesu ingane yakhe iphathekile uhambise lombiko iyafa isigaba sokuthi iyathula noma iyafa uJesu angakayi athini noma indaba yakhe ingakapheleli phambi kwaJesu sikuyo nje namhlanje Mark chapter 5 sizofunda verse 1 no verse 21 sizothola indaba ebalekile lethi ngo verse 1 no 21 verse 1 no verse 21 nendaba embili eyiqhamile lapho ke lithi iBhayibheli uJesu wawela khona kwenzayo waphinde wawela khona igaba uJesu azenzayo akaweli nje mahala ebethi umewela kube negaba enjani azenzayo ungenzeka wena la awukho ngale ngaphesheya kanti uJesu ngale ngaphesheya bona abathendayo eChrist ambassadors uzothi umebuya mhlawumbe akuthola usungeko position kanti umebuya ufuna athole wena ukuposition yakho lithi iBhayibheli wayewela acrossa ilake iGalilee aphinda wele uJesu enza lemisebenzi ungenzeka mhlawumbe udidekile uthi hayi ngoba ewelile kusho ukuthi ngesabuya akuzobuya futhi uJesu obakhona kuzo zonke yini na indawo ngesikhathi sakhe esinjani esifanele verse 1 no 21 kunento nje ekufuna engifisa ukuthi sicaphune ku verse 1 no verse 5 u21 ukuthi uJesu uyake uJesu aphinda uattenda idingo zabantwana bakhe verse 1 verse 1 base bewelela ngesheya kwelwandle lwaseGalile eveni laseGesara base bewelela ngaphesheya kwani na bawelela kwelinye izwe nalo linedingo zalo nalo linempilo yakhona uJesu wathatha isinqumo sokuwelela kuphi na ngaphesheya uJesu uyakwazi kanti ukuthi asuke kamanzini ahambele kamatsheni yakalekisa lithi aphinda asuke kamatsheni ahambele kuphi ngangobeni ayuthi ukulalile umehambela abantwana kakulala baruhambela abanye abanani na abanezidingo njengawe verse 21 Jesu wawela ngesikebe wabuyela ngesheya kwelwandle sixuku lesikhulu sebantu seta kuye ngaselwandle Jesu welela ngaphesheya kolwandle isixuku siza kubani na kuze Jesu ukubona isixuku nokubona abantu abazana kuwe beze kubani akuzwakali ukuthi labantu bahlangana uJesu angakaweni unele wawela ngaphesheya basabantu benza njani bayahlangana bayabani na bayaJesu bebeleke behlangane beye kuJesu engekho cha bahlangana nje baya lapha bayabani abazanga kuwe futhi beze kuJesu nangale ubewela unaka abantu bakhe umefika ngaphesheya unaka ini futhi abantu bakhe beze okay tshela sokuthi kwakuthi ngize kuJesu ngize kuJesu asifunde ke ku verse 23 verse 22 no 23 no 36 so bese sifundele ukugcina ku 41 sesiyawabhala amaBhayibheli ethu uNkulunkulu abe muhle uhlale futhi emuhle njalo ingabona iBhayibheli wasithanda kangaka waziwanikela ngendodana yakhe sibina nawe sifundiswe uNkulunkulu uhlale emuhle ngaso sonke isikhathi verse 22 verse 22 23 36 no 41 kuphela wafika kuye indvodza
uJesu yathi lahla phasi embi kwakhe. Mangele la yake liyabona uJesu enze njani na yayilahla phansi. He surrendered everything unto the Lord. Okay, kumabuya ivesi la elapha ku1 Peter chapter 5 verse 7 lithi lelo vesi wawulahlela eKalvari umthwalo wezono zakhe First Peter chapter 5 verse 7. Lendo dayana ya Mungu Yesu. Lithi Bible yayilahla phansi koYesu. Ubaba umuzi lo usuke ekhaya ngane na 12 years. Egula ibamba lezi. Usuke ekhaya neinkinga zasekhaya. Usuke ekhaya nezinto ezimthuphekayo. Balithi Bible wanele wafika Jesu. Wabona wayilahla phansi. First Peter chapter 5 verse 7. Okay, sifunde kwa nasikali. Sifunde huko. Wazani kimi nina nonge njani? Kanti sifunde huko kwa. Matthew 11 verse 28. La ujesenza khona isimemo. Usiwazani kimi nina nonge njani na. Emsidwa. Indoda la ukufika phambi kwa Jesu. Lithi Bible njani na. Ilahla phansi. Noma ngabe nifundile, noma ngabe ninama-degree, noma ngabe nigoyisiwe, noma ngabe ninjani, noma ngabe nishoniswe emphakathini, mariyazi ukuthi Jesu ilakho usizo litholakala khona. Ilahla phansi. He surrendered himself. Mina nawe sikhona uyilahla phansi phambi kwa Jesu noma sesifike kuye. Asikhona. Sifuna baba leposition yokuba yithi noma siphambi kwa Jesu neyinkinga esishiye emakhaya siyazazi futhi. But noma sesifikile sifuna baba isilo esingadinga kubanjwa. Angisho ukuthi singahleleki, noma siphambi kwa Jesu siyayikhohlwa ngoba usizo lethu phambi kwakhe. So liphambi kwethu indoda yayilahla zilahle nawo samlahla lenkinga zethu. Zilahle. Kanti uzoyithola kuzobe nini? Uyimise uyithola kuzobe nini ke? Noma sibikelelana, uthi ngiyancela Nkosi yami, ngiyancela kulonyaka, ayikho lokhu ukubize ngegama. Ngesikhathi ukubiza ngegama uyaphakamisa, uyakudumisa, kahle uyakhonza. Kanti silahla nini? Silahla nini thina phansi kwa Jesu? Silahla nini? Idumiso yethu isho ukuthi silahla phambi kwa Jesu. Nentshumayelo yethu isho ukuthi silahla phambi kwa Jesu. Nokudumisa kwethu noma nokukhonza kwethu kusho ukuthi laba bayilahla phambi kwenkosi yabo. Sifika phambi kwenkosi yethu sime futhi kwesinye isikhathi ngisho spiritually ngilayi physical. Ingakulalela inkosi nje ikhona lapha phambi kwenkosi la. Ingakulalela lokhu kuyimele phambi kwesakhe somkhosi. Mhlawumbe ngathumela induna ithi abakunakekele ngensilana usheshe uphume futhi nasesigodlweni. Uyayilahla iphansi spiritually ngokamoya, uyayilahla iphansi, uyayidlala yini, uyayibika indaba yakho Jesu. Nawe manje ababa benankinga, ithi Bible isixuku sahlangana, manje ababa benankinga, kanti inkinga uyayazi ekhaya, uyayazi emsebenzini, uyayazi empilweni, uyayazi emalini, uyayazi emshadweni, uyayazi ekhaya, uyayazi lenkinga. Makuthola isixuku la umanazi. Ithi Bible indoda yayilahla phansi. Ebendodakazi, uhlala ngizithola. Bendodakazi ona 12 years. Agule ekhaya.
isimo sisibi awazwakala amagama kuye kumlingani wakhe asiwazi ukuthi bethini uthi hamba bakufuna usizo asiwazi kodwa ukugamayo ubaba uyofuna usizo undodakazi usana uyagula ekhaya asifunde 24 no 23 yamncenga yathi indodakazi yami encane igulela kufa sekubonwa ngekusa mana ude uteyibeka tandla itekusinza iphile kusamlithi iBhayibheli yamncenga lento inqemuma na uJesu nesihle ngomusa nothando ukwamona umuntu oncenayo ukwamona nje umuntu ancenga leli azahlale azi okay siza azimbela ahlala umama nabe ahlala bali 4 phansi uzama lokubeka indaba yakuzwakala lithi iBhayibheli akadelanga nokuwa noma esephansi usinkosi ngaphandle kwakho usizo njani alukho uthi ngaphandle kwakho Nkosi ingane yakho ngiphile ngaphandle kwakho umshado wakho uyaqhela usizo utholakala kuwe injabulo empilo yakho utholakala kuwe sonkosi uma ngasiwa kuwe nenjabulo uzoyithola kuphi uma ngasiwa kuwe neswabulo faneleka uzothola kuphi uyamcela uyinkosi uyasabela ngibonile uphelile ulamlela amendoda amekula usekunamlela ngibonile usindisa umshado wami nalo mntwana sengasinda ngoba semfike kuwo ngibonile ukumlamlela emsebenzini nalo mntwana sengasinda osele ngiyakwazi ncela inkosi yakhe wathi nani nikwintani inkosi wathi nani nikwintani inkosi yakho wathi nani ukhuluma amazwi omthando Nkosi ngaphandle kwakho ngiseluthi ngaphandle kwakho akukho kusolomo ngaphandle kwakho vele akazasinde ngaphandle kwakho uzoba inhlekisa emphakathini ngaphandle kwakho vele umphefumulo wami ngaphandle kwakho ngiyaziphinda kwesinye isikhathi asisiboni isidingo sokuncela inkosi yethu ncela inkosi yakhe ngoba uyazi isombululo sitholakala bani kuyo akekho munye wayincela inkosi yakhe wabika udaba inkosi verse 36 kodwa Jesu akakunaki lokho lentati kusho wathi kuJayiru ungesabi kholwa kuphela 41 wafike wabamba lomfana ngesandla wathi kuye Talitha kumi lokusho ukuthi ntombazana ithi kuwe vuka lento ihamba noJesu yini into uJesu asayitshele yona uthi ayenze le ndoda sifunde le 36 asifunde namaBhayibheli bazalwane yini uJesu into le ndoda ayitshela yona kodwa Jesu kuphela 36 kodwa Jesu akakunaki lokho lentati kusho wathi kuJayiru ungesabi kholwa kuphela lento ihamba noJesu uthi angasabi akakholwe kuphela kunombiko lapha phezulu ngoba sifunda la siyajama umbiko lithi iBhayibheli wathi akamtshela uJesu kwaba nombiko ekhaya uthi umhluphelani ngoba vele ingane njani isifile asakuphela kudala le ndaba yonke fika nombiko uthi ukhathazekelanga ngoba lento isifile vele kube ngiyakwazi ukuyaphuma la ngoba lento vele isifile ngaba usawuyakhonza ngoba lento isifile ngaba uzuzodumisa ngoba lento njani isifile uthi Jesu khona phela yahamba lento enhlizweni yayo ingane yami ifile nalamazwi akhuluma lo mnumzane
uthi hayi manje ubahluphelani ngomthandazo, ubahluphelani ngefasting ngoba le nto vele njani ifile. Nawo ngapha yakeneza, naka Jesu ngapha yakeneza ukuthi kholwa kuphela. Kuwena ukuthi uthatha amagama, kuwena ukuthi uthatha iphi report, kuwena ukuthi uthatha iphi message ofuna ibusa inhliziyo yakho. Sebekhulumile abadokotela anginankinga, but ithini inkosi, ithini inkosi. Bakhulumile ngapha emsebenzini bathi ngenzela lo nyaka bazovala nawo, but ithini inkosi, ithini inkosi. Uhambe ekhaya unathuya ama-message otshelwa abantu, ama-message otshelwa uJesu, ukunendlela emezwa sendingeni. Uma nendlela unezwa sendingeni, ngoba uphethe i-message eyi-1, kholwa kube kuphela. Asicaphule lapha, siya lapha 41 Nazareth, siyathandaza. Mphathi wami Phephethu, ulungisele inhliziyo yakho zokhuleka emva kwami, ngiyacela mphathi kakhulu, ngiyacela. Uma singavumelani ukuthi emsebenzini wakho, kodwa ngiyacela uzokhuleka basemgqekeni. Kunendaba eyenzeka lapha kuJohn, ngicela siyilande kuJohn chapter 11. Kunendaba eyenzeka lapha kuJohn chapter 11. Kunendaba eyenzeka kuJohn chapter 11. Jesu ngobe zela ngobe Jesu ngobe zela sekehlukene in the pool of Bethesda. Ngoba uma sefika uJesu, uma sefika ubani, nalo kade sefike kuyavuswa. Nalo bese kwaziwa umphakathi ukuthi kule khaya kufiwe, kuyavuswa. Asibambele kaLazaro ngale. Chapter 11, 42 and 43. Chapter 5 verse 8. Chapter 5 or 11. No mic. Chapter 5 verse 8. Jesu wathi kuye, sukuma uthathe igasi lakho uhambe. Jesu uthi le ndoda ibisikhalele 8 years, sukuma uthathe izinto zakho ezinjani na. Ubesefikile uJesu nesongololo. Kunesongololo bese. Chapter 11 42 to 43. Indaba la lo mnumzane beselele ngcwatshiwe. Senamalanga ngcwatshiwe. Anamalanga kwazi ukuthi ugcwatshiwe. Mhlawumbe bekusezokwenziwa ama 3 days nama 10 days asazi. Mara benamalanga asegcwatshiwe. Kanti uJesu uzofika. Ngoba mina nawe sidlala izinto sesingcwabile. Kwesesikhathi sibona ukuthi nekusaphinda. Sesibheke sabeka. Abanye bayitshela ukuthi makuphela nonyaka lokhu ngani uyawushiya lomshado. Abanye bashila ukuthi makuphela nonyaka lokhu kwenzeka ngale ndlela mina ngizohamba ngabo. Mhlawumbe ngenda usubulekile ibhantshi lakho ube ngasemnyango uzohamba futhi ufuna umsebenzi ngophi nobuye. Omunye uzohamba futhi umsebenzi ngaza aphula kuye ngoba kunezinto eseyifile nomeyimela. Chapter 11 42 43. Bekade mina kuthi uyangiva awo onke emalanga
ukushintsha lokho wamemeta ngelizwi elikhulu wathi Lazaro phuma. Asekushilo lokho abemeza njani na elikhulu uthi Lazaro nana basebavalelwa abakhipha ngoba kwenzeka hleli kanje kunamabhodlela esivalelwe kuwo bathola lele mayonnaise isitrate elibhalwe mayonnaise elingaboni bathola lona lelingaboni lula bakuvalele kulo wena nenzalo yakho nayo yonke into bakuvalele bakungcwabe futhi uyahamba lapho uyaphila batshela abantu bathi ngibona ngaze ngale lutho mina ngisaphila ngeke ngenza lokho bakungcwabe akunakinga bagcwabela akunakinga nawe uyabona umuntu ingane uyabona ukuthi la ngosiyami siqwatshiwe nento angazi siqwatshiwe kuphi ukuthi siqwatshiwe kuphi angazi mara ukuthi siqwatshiwe ngiyabona khomba uJesu yenza njalo bani biza uJesu simngcwabela khona la simngcwabela khona la ufakaza nabo baze imali siqwatshiwe nalithuna ufakaza kukho akaphilwe siqwatshiwe nalithuna nayo kodwa donke siqwatshiwe thina semali nasi kweleke sasizoyibhadala ayisabhadaleki inkosi siqwatshiwe Alitamko little daughter rise. Lithi iBhayibheli asifane nabantwana ngoba kusisikhathi sisizwa sikhula kakhulu uJesu namhlanje uthi rise up uthi phakama ibidasta selendalo ngoba le ndoda uJobe yakahlelwe ikhona lithi iBhayibheli yalala emzaleni bafika abangani bawo balala nabo asenankinga uthulele kuphi bathi uthini uJesu umsethuleke waLazaro uJesu ngiyazi phoswe ngangizwa sabenzela nabantu laba mina ngafakazi mfundisi mina nabo ngiwani ngiyazwa ngiyakuzwa sabenzela lemphefumulo le bikigeni asikole kulekanati ngiyabonga sikhathini lonke ngiyabonga siyathanda kakhulu kodwa iqiniso ufuna uqalela liqinisweni futhi singakhuluma konke uma kungekho ezweni siyobe sijabulisana nje ukuthi hamba Nkosi kusisa uma inkosi yakufundisana kuyafana sithi hamba Nkosi ikhululile inkosi ungakhululanga kuyafana sithi ayiphumile thuneni kanti basakubhekela into futhi sithi inkosi usithini isimo sethu khuleka nathi mfowethu siyathanda kakhulu uNkulunkulu amen Jesu